watukufu mdana udunga imapicha mweli mata wakati hunu ngirjiparao harma umra karsi johono de brongolao karibu na kanale nantuka karibu na l'hôpital clinique ya Dr Abdulaziz Beirut afikir namnayo nika ta danganiha bano brongolao Beirut hundo mdo parhana maiti ikao iparohana harma la cave harma fosse septique de bahano ikao maitini ya parohana ikao ngomono nyumba ikao de muyono babu vuvunu mwa nyumba hiyo ngobo fosse septique zilio babu zilio na maji mara haka esirumilwa moni babu parohana kori ya mwanadamu ikao madzaiti nsemuha i COSEP nana i procureur wa jumhur substitut nana i madhamana wa hifadhi vanortoa hadisi wa vale wandao na tartibu wapara na doktor Sizone Sandro wandao na tartibu ya ushinda utoa ikorio babo waingalie yende na ufanywa za lazimu zifanywe ili wandu wande na widziha ulawana na habari kaude raspara likaburi lihandi sauti simba mana ikori uyo idecompose ha ihandi sau utoa harufu za shinamna umonao nikangu monao ndo walio wale kulamra kadza kashine haihana na ikao harufu enda na ulawa tampaka davasa eno habari ikao de liu nazo ngiriparao ka ino mrubaba danda na parohana harmai ingamaino banda babo gikao ngemkinishao uka ino mrikao wa kwenshi harma mji ikao labda hamba ikao ino origin zahe za Shinzwan akutsunga nyombe halafu nyombe hiyo ika dikurumilwa hamwe mashuli ikao ya kuendelea harma umji wa Fumboni zinyakati zino banda babo avingi nyombe ushuka Fumboni hon ulawana na zitabu hithi namna raspara ama zanketi stonda na utoa namna zinongo za jiri bidi namna rikiao uka vingi nyombe ijai Fumboni kurumishiha banda babo ike lazimu ikemba ajarenge fungu harmai majilisi kaonehano onrukajo ba fanyaji jaujeji banda vele henyombe babo leo wanatsa yamkinishaka wanatsa doke harufu wa handi saurongo kavango vnukao nai banda tabu hithi ya parohana ka parohana ikor yai mwanadamu ino raha karsijua zina lahe nro raha karsijua mjini hahe nro ama zode zi tabu hithi za handa raspara ngomonao zi namna ikao deze tartibu zifanywa ngiro na vujwa moro karsijua fasiria morole ndini labda tunda na utsaha moja miongoni mwa iwandu ikao duandao na ufanya taratibu zino jariele zi fasiria moro ngiro na waja nguli jana mbuni bang kas duamba zino fasiria zo ndini karna ujiruhusu la rongoa nungoje fanyi bang ama so jariele zo zorjoshinda mwambia nido kamba ngirikia zidali ngizindao na ubulwa ili wandu washinde watoe maitino wahanekao de chiparao karabo la ruku sartengele hule ama vano rio cho dana uzumembavi mwone COSEP nana hifав gendarmerie nana police ngwadano chipara
na harma mvuvu mwa nyumba yenu. Hautsaha watoe zidali, wajuse zidali wapare maiti ino waitoe mbyanyuka ino maiti kao wanatsa watiti doandana ukia harufu wajuliza wandu kango hendu kao ama tanabahi waparaka ino maiti ya mwanadamu ikao andana parhana bano na iko riende na utetemuha atange kijange riendao na kwa harufu za shinamna. Watukufu mwendao na udunga ima picha ya mweli matin kama bianuka gerjiparao harma umra wa Beirut karibu na kliniki ya Dr. Abdulaziz wajau bavuni na kanalen kula mrikao wajua bana kliniki jiparao karibu na kliniki Ujumbavi na kliniki ya Dr. Abdulaziz na halekao wende na uparohana maiti harmoni vuvu ya nyumba ikao de muona babu maiti ikao iparohana moni mwaingama ikao ino fosse septique rahaka isirumilo ama ngena maji maiti iparohana moni babu rahaka sichomba ingi ya jeje moni babu. Les enquêtes les jonda na utoa namna ikao imaiti ya jipara harmai fosse septique ikao ibalwa na isi balio zazo amango mwabahano petiti ka de babuha mrunge jujiso kai imaitino ingi ajeje wao imwanadamu inangi ajeje wao Allah ya'lam ke aminu au ngirtuhumu ka zanketi sondana wendelea ta ula ovenufu zaidi namna ikao imaitio yandana parhana au namna yandana ungia harmwenga mayo amati mwambia nuka yunga maikao gina maji rahaka ikurumilo kaabalwa kabisa ama maji gerhambilo karchengele labda rizime zi labda jarhambilo basa rizime zi direct ngermona ende substitut au procureur dandano tsaho kaondu wa kimbali na hii mapicha ngendano tsengelea ngomonao ode na ewa okay ngomonao mangaule uljiparo bali de ha docteur clinique de harmon mangaule bali dan gervando udju et substitut ouais procureur tsaho kimbali escarbie mana haki kaikor ondo sione bede mwambia nyuka vale de bano manevres fanywa ili ondo ande na auto ikor ngermono procureur substitut procureur ngendo na utsahau hambi wanduka wakimbali ngunje muzona wao donc comme nous avons na bahi wandu wakada tu kashne okai harufu lao wao harufu zero kabisa ino taratibu ya wandu shinda utoa maitiwa hanikore jiparao ili wandu wa ndio namna wai singamani
Shalom washirikani watukufu mudana udunga nyakatino ka wende na porhana maiti harma ngama ikiparao vuvuni manyi mbayi kodi mwana wao kwa ino ngama ya mshana bifsiri milo iduna maji tabalwa na tabalwa na shibali ushayo ama vubuha mabano ina maji gracias milo maro nema mama kana sinibar haji msiwa nada ama naiki ina parhana mwani mwani na jiayo ngama zitabu hizi za handaa za kiutangazaji yamkini shoka wanawatiti ndana ke harufu wajuliza wanadamu maishiu kango bohindu shinu kaonai wora ndo tanabahi waparaka ya mwanadamu ndana fariki mwanadamu mru baba zina lahari haka arsili jua mange yamkinishi hao ukaino mtsunga wa nyombe ikao avingi nyombe kujorumilwa hamwe mashuli yalio au yaka yako kaza kifu siku hapo jana dimanche yamkinishi hao ka ino demro avinga nyombe ujanayo zio des informations za handa raspar banda babo kaonehano banda katsaha uka ajarenge funvu harmai i majlis banda babo kaonehano ikatsede ivo ikori ya parhana moni mai ngama inekao de rito hadisi ilio mo nsini mai nyumba inekao de mwiwa nova jeje munib habari zino spara jeje wawe au gostalazo zina maji ndano hadisi na munib kwa na mtangazaji wa RTC arambi zikauda aspar usi hadisini uhusu hadisini uliwa asubuhi banda nada na ziara za hazi zangu senderes vula wa mraka hula jani hiri na bano jua ndongo fulani mbavu paroha na mru beka na bia kanalen paroha na mru kanalen wale bano wansi kanalen bano wansi kanalen hono ngeri mafsabi Beirut namna wawana bia mbavu paramru kanaleni na wae aulo abo si utangazaji tajojua kamwe tu ni renge ni tsambazi harba rezo sosio au ni tsambazi harba ulimengu wa utangazaji be wakati de wowo jati hiri komanda wa gendarmerie Abdallah Ibrahim ile hota ni pare udhibitifu wa ndongo maana leo ngerjomba bishani ngerna ifurso ya kamba tujua tangaze beono lazima wajor dongo vima nazi matangazo riyafanya awati mhiri mara ntano za kamili kadusa telefone à un moment donné à Jan Hiri waoda confirmer mba kweli parho na mru effectivement ile zenesa abo mtujua mde mwafanye za hanyu hazi bile uzo zenesa wamba tapara basara haon kwa shinda ndwa para identité mru ino ibaka na mahami ngabi eba wai washihabi eba be ngeribano ile sahiri jue izirongo zino marhaba marhaba nawe marhaba mananya Munib ulawana na imailetu wanda na rivayo amade namnayo mbaraha kabisi udhibiti fundu usi mwanadamu ino wae mwili mata kabisi udhibitifu harmai mwanadamu wae mambeli bao tunana utaha maelezo zaidi naam ilirpare ka ino mwanadamu ahiro nani mzalihani havi ushashi lezo ka lazima kerispare mara haka razipara tunana uzitahari zijue mbele wao ili nao taratibu zinazofanywa ili
Nao madhamana ya mahakama substitut du procureur na wandu wafanya hazama ya mahakama ya Fumbuni ya Mwali ya gendarmerie COSEP kao baadhi ya wao watu ya zingonje mithali li wakati wa kolera ili utahautoa maitio bahanikao de jiparao watukufu Herma bianuka gerti parao sondona umesheledzani kwa gerti parao harma umra wa Beirut ikao nongo jiparao jirani na Kanalen uju undo umra wa zingiza kliniki ya Dr. Abdulaziz wende na parohana maiti harma nsini mwa nyumba vuvuni mwa nyumba ikade mwiona wapo harma ngama ikao ino ngama yafanywa ujoka fo septique namna irongoloha luha ya shiteni shikomori tunongwa sindasi bedi za shizungu sindasi za shizungu ikao ngizina maji zingamazo mbili ngizina maji zabalwa ngama zino zibalwa shibalio shasho sha beton be bubulwa mbavi mohendo mtiti ikaomba mruvira wabo labda mrajuvira haudziro ala mge judiso mrino angiaje jemoni wabo wasikarno shindari chibu masalayo ama mahakama na wenyewe za enquête labda watushinda wande tawarambi namna nozinza jiri amata mpaka davasa doshinda mambieni désormais bien ni sur le doshinda mambieni karno shinda mambieni juma wabo angiaje je wabo za jiri ndini ngermona substituting et non carbia gedana volo instruction na substitut wa procureur namna lazimu riji vinge harmai hadisi no maneno cha hadisi nyangu yambo jufutsa tu abo wana rahima bano karno juar tsengelera hanawa wala karno juar resume tena ta wandwa wahifadhi ikorino le radio kangela wao wao ka lazima tufanye namna ta wandwa shinde waone au ka kabisa shwa uhedzumbu sura zode zi namna yo ngerimklikio monibu ka hadisimbabi na substitut rambi zizokada hambiazo vano hulawana na zabari zinora hangir jomba vana tawasi watangaza jitu ningera hambilomba atazi mapichari yare ngao na wandu asane wandu asihedze mrusura tede wanwai gendarmerie bo jeke de kozepu awi polisi kaomba wandu pia watangani hangu avano na wandu wa umuji de wandu asane wandu atawezi uhedza zi image ziko kamba ngezila bano zila image doka anonimani su anonimamba wandu asijomba wale ni nana onani baba babo tsina wajau ngerimakinisho wasiwatangaza jimba banda ikaomba imayiti jorengwa ilawa atorkubalia arive utalazuzu matalazuzu lawana na izo ikaomba za hijir mananga mdwani mbarangu walio bano washindi wafanya zitabu hiki zao wajua bandi za ndongo ikaomba wasi raha watangaza jiraha karashinda ra fushiwa nazo babo harba muda wa dakika nsano para 10 jau itoka shabaha usoni mwa wa Komoro once wajue zinongo ikaomba zanda ana uhijiri wala ubesha ni haushashi marhaba namna nasikia marhaba mwananya munibu hauregi azikoda onesa i substitut wa procureur atsonda na utoa maelezo
ulawana na maelezo ya handa sorongo ni maelezo ya handa husu shitendo shino rongo ino Claudia ya jiri bana rumabia ni kaino mwanadamu farikiana na dunia ndena parana mangama ikao harmasindasi ya shizungu dina mnando hirao hashimali hashkomor ikao ngama yonge na maji maiti parana monbabu maelezo mjumwa babo ritsondana ya dunga dina mna ikao substitut wa procureur andana utoe maelezo ulawana nazorazikia na journaliste Munibu wa ORTC babo sonda na mlinda wakati ya joka tayar ajarive maelezo zaidi kuhusu habari zino ama ngirmona ka atsahau ka usike uvenu fuwa hizi sura za iwandu ikao duandano wafanya tartibu zino wajau na maiti huyo isionehani ngomda na uona ka ino de ambulance ndao na uregea shadingo hata iwasili mahala kao de maiti paruhanao ili ende na rahijua wano hautilo ngamani alarjuji sao li zinguni zinazahensu wano labda zozubaki labda nazindu zilimon vale manangu nduzengi mon mwenga mayo zestule morwan ngeri mtsengele yao substitut ili repare déclaration ya handa kuhusu habari zin Mwenye enregistre ou bien sabur sokia haikashini c'est bon. Assalamu alaikum. Oui. Namhulile dua. C'est bon. C'est bon. Aya nta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kama ni rahunu Beirut ndaka ndaleni harumushwa fomboni. Leo asubuhi bani para habari ndavwa maiti ya perswa huno harmafosi septiki. Et pour le moment, les gens qui ont le perso jouent à Rongo, Congo Nyengi, juste les Himu, les des enquêtes rendelier, Raha Karati, toujours Rambanizi, éléments nécessaires. Unu Kazio Shihamba, Yani Waye Wamzwani, Jouakoni, Akeso Hamba, la Parvanavani, qui donnent Rango vendredi. Donc, par Léoïne Kako, on a une solution finalement bien pour le moment. Les enquêtes sont toi, en tout cas, en contact, moi, bien, les Alunga après. En français, s'il vous plaît. Bon. Nous avons le regret d'avoir découvert un corps d'un homme entre la cinquantaine, un natif d'Anjouan Koni, dont le corps a été retrouvé ici. Il a été porté disparu depuis le vendredi. Donc sa famille était à la recherche de la personne depuis le vendredi. Donc aujourd'hui on a découvert son corps ici, mais vu que nous sommes juste au début de l'enquête, je ne peux pas dévoiler beaucoup plus d'avantages. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire pour le moment. Restons en contact pour la suite. Marhaba mwananya procureur substitut mori namna mwadana uzikia babo watukufu zino des déclarations ya handa ya substitut andana uyonesa uka imrino kao dandana maiti ya paruhana bano ino mrikao mkazi wa hamba harmoshi so shamali ama wae origine zahe asuli ino mzwani harmo mjwakoni rangu juma kabilu lawana na substitut da handana utashiwa kasi paruhana kako ni hana bahanalio atayasubu ya leo wajulizi wa uka paruhana maiti harma bahano bana kade jiparao ka wangir jiparao harma ifumboni harma mra rongolo Beirut numra nyumeni lazima ngovondo joshangaya kwa kaparo kia mrauno mundu mra jiparao wazingidza ilatali au rongo kliniki ya Dr. Abdulaziz bavuni na kanaleni vande bahano ikao maitino ya paruhana vuvuni mwa fos septique ikao fos septique yonge na maji ikao ibalo na shibalio be shibalio kashabalwa pia kwa mwanafasi mtiti imaiti paruhana monvao maelezo mjumwa babo substitut ande na rambi yoka sonda na roha mwaznya katizi jawu naona na hizo enquête zojoka zojona na uvenua ama mjumwa wabo kana ushinda kana ujua
angeze mjuma wavo ulawana na zitawhif wale maiti tilo garini wale raka tilo mori namna mkiao wale rende na utsahodroka maiti itilo garina au kayatilo ewa wavo ulawana na itarifa raipara wazinyakatsino lokali kaburi wanakade litsimbao likange litayari wavo wakati ijotolwa wanakade jipara utile wana na tulo ngamani zo de tarifa ya nyumenika de repara wavo nongiazi ya vano de likaburi malizi ha utsimba ngemonao directeur général wa police nationale Ben Madi kao bavuni na substitut wala na ushauriana ende nana gendarmerie kozepu wansingwa vano hautsaha watoe maitino vaneka de disparao ondikao kumendano ridunga zinyakatsino do meshereza nituka nguvu mwanadamu mbaba ikao mkazi remwambia nyuka substituti aja na hatu wazanginao ka riziezi image wabo watukufu morda mnonkiao gerndano ziezi image wakati zino ino amri ya tolwa na substituti ka riziezi zi image wakati uno mana munu za kalazimu one rabo sonda na uzia bano na mwambienu ka sonda hama wakati wanginari nzungu he substituti procureur ande na urambia namna ikao izi anketi ziendeleao na bahano za wasili na wayatsa hauka ondo wazie mafoto gana zi direct ili ondo hifadhi maitino babo atahaba vo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.